Serikali ya kaunti ya Nyamira niyo yarireira guciako oba amo na kubwatirana n'abarai barundia chipigipigi bamanyikante muna bodaboda abo bari nsi y'omunyakerogo Dominic Babu kurwase ekyombe kya BAK ukwana ega no mwaziri bobonchore imeye kaunti ya Nyamira Bernard Maina boigo asabire oborayi obukoba osibwa bodaboda kubeka emiroberi emekerano eliyo kwenda kyabuna ebango gusangirirwere eligo kinya kaunti ya Nyamira. Fatgad Gisemba yagotomanya Maiga yengusanano entindi kwenekiwa ati yechinsemo ibire asuburai bwa bodaboda ime ye kaunti ya Nyamira nigo eserikali ye kaunti eyeigabono yesokirie gwetera umuwasiri bwobonjureria asireta Bernard Maina na kubeka arabubuna nigo baguchikubwatirana inse yoburai bwa Dominic Babu oyo ore umunyakerogo bw'ekyombekiria kya BAK. Alisema kwamba ataendelea kushirikiana especially with the leadership that is there, leadership ambayo inaongozwa na President Babu, kwa sababu Babu mnapomwangalia hivi ni kiongozi wa maono na ameweka mikakati ya kuhakikisha kwamba sekta hii inaendelea kugrow ama kukua. Kwa hivyo kama serikali ya Nyamira tutaendelea kushirikiana na uongozi huu. Umuwasiri oyoiga nigo airachinga kyecho na gukwanira igoro yogusangirirwa kwebango ase abana bodaboda ntugende kubwaterana ase amafundisho ao ntwaba tokbari question igana tonyare kubwaterana aso kwegeria abana bodaboda asa mangana safety na mangana first aid na yande serikali ya Nyamira nere kid togende kubwatera na other stakeholders tolenga mafundisha ya kolino again tokende his excellency ate bankelinga amangana yonse yegera koleke tafadhali tobe motwe ase okurwe bango egere na litura nyole kibesa tobabekere kisheti tonyole kibesa tobaroiseri kipara nonyine kere kwa umire okogenda nyegetari onyole ryogo ukwanira igoro yoborendi nigo omokonyi bwo mu county commissioner wa Nyamira North aserieta Simon Osumba abakurira abana bodaboda kwenekiabona inkobwatirana bari aso kwenekiabona oborendi nkotingigwa bore naboigo obakureire abana bodaboda baitange kurwase baria bakubatumeka bobe bizwa sana ya kuwa tusaidiane kwa mambo ya usalama. Chairman mwenyewe alizungumzia akisema ya kuwa kuna baadhi ya wanabodaboda wanatumika kusafirisha chang'aa, na hii ni jambo tumeshuhudia. Nafikiri last week Madam Sub-County Police Commander kule chini Kekombe, jamaa amekuja mbio amebeba mtungi imewekwa kwa gunia. Sasa mimi naomba tushirikiane mambo kama haya isiwe. Kukwana asomoyiga bukubasira abana bodaboda kurwase bunge ya North Mugirango nigo umunyakirogo o bodaboda omoske Dominic Babu aira chinga kyecho na gukwana emeroberio eria abekire yogo cha kwenekiabona obukurumi nkokibore kurwaniwa anena se sector eyeiga ya bodaboda. Any fundraising ile tutakuwa tukifanya hapa kama itachangwa kutoka kwa county. Mnajua yule jamaa alipa 300 kule Nyamira. Kama kuna stage chairman ana certificate ya social service, kindly mimi kama rais nimekupatia 1 week, make sure uko na hiyo certificate. Bora power. Pesa ikichangwa na rais, tutakuwa na rais hivi karibuni. Ikiwekwa kule inaingia kwa account. Kutoka kwa account inakuwa wired direct to the stage level account. Bora power. Hakuna wizi tena Nyamira. Kinko reporter Gatembe korwaiga ekerenyo eyegotoka imeye bunge ya North Mugirango County ya Nyamira. Inje Fatgad Gisemba.